Hello. Good afternoon, ma'am. Cover bars ko. Cover masige covers. Kara dum nungaiba tam yawi ko. Pause. Cover masige cover da yawi se hambada headline da ko. Menstrual health in schools is integral to right to life. Ko. Right to life da koi ki kano se. Hadi koi ki integral part ama oina yawi senior haise ko kari menstrual health se ko menstrual health mayam na to kharamani koi ki right to life haise kain right to life right to life right to life haise kaino fundamental rights ni article number 21 da yawa fundamental rights ni adada yamna nungai se kaino hara kanda sida koi ki kaino se yawa haiba menstrual health rights ko menstrual health rights right to life sida ko yawe haibane ko aduna tapati karino harakanda koigi menstrual health se matik sana phanganba ama darka haidi menstrual health se matik sana phanganba ama darka lebe school kudimakta ko supreme court na haise today ko first point ta supreme court na haise kaino harakanda supreme court na every school kudimak se kadoga harakana mana directives sama kapi ko directives sama kapi karino harakanda hama directives na kaino harakanda mana piri se directives se all school dani ko school kudimak tani all school private album leite public album leite ko sarkar ki school album leite loina ma kapi kadoga harakanda ya ambata kadoga harakanda toilet laigadabani si toilet laigadabani toilet adusu separate oina laigadabani ko separate toilet laigadabani habse koigi ek ta haragana RTE ek ta yawbani ko si toilet laigadabani habse ko masana ek ta su laisarabani si ko adagi pets ko free pets bigadabani ko sidi compulsory oigadabani school ayamba si thamgadabani ko thamdragadi adi ko vending machines laigadabani haibadi koigi sidaisagi paisa na sara tawraga koigi kai haini pochai leiba yabagi ko adagi aidi M corner haina ko dukan gumbagi style ni ko sise ko haibadi spare oiga koigi kai haini innerwear oigera uniform oigera bags oigera spare oiga bags oigera adugumba thambam ni ko aduga last karina harakanda main je sensitize to haitare kaino haragade nupa school da tamba nupa haitare natraga oza nupa natraga satra nupa male singse menstrual health ke matanda ideal hen khanghan bako dugum de ko see yo article number 21 se katana te ko lai se hosike article number 21A right to education si su yawe ko right to education su ID nasai menstrual health se phanganba matamda menstrual health se health right se krai da phangge haragadi ko menstrual health right se krai da phangge haragadi article 21 da su 21A da su yawe ko and also right to education ek play da ko adu da su yawe adu da constitutionally and what legally moi ahum sida yawe aduga kadoga harakanda supreme court na su directive pire ko directive se kaino toilet lai han kadabani toilet separate toilet ko free beds bi kadabani vending machine bi kadabani spare wear bi kadabani spare ba kano bi kadabani adu da mana sida isa yan phasaba mains ko ina ko UPSC mains ko ina yan phasaba tam ama ka sijine bes ko menstrual poverty hai na ko menstrual poverty and amatama kaksijane menstrual poverty haise kaino har kanda khoi ki angang nupi misa ma school di yam saning ba du chatpa phangdre na khala se ba ko angang nupi misa ma
kari maram oidana sigi mains na maram oidana satpa phangdre adudo school duna pigadabani free da pets pigadabani school duna namdana madugi angang do school da kahalakadabani haidi magi necessary oiba posak polam kudimak tolon piraga aduduga discrimination so lehalloidabani ko adugumbado lehandra kanda da khaktang ko lehandra kanda khaktang menstrual poverty is a thing duine hiding is kaino haragadi menstrual poverty haise kaino haragadi karigum nupi masaduna mens na maram orakana school chappa ngamdraba school mapan thokpa ngamdraba discrimination tawbiraba doi taragadi usiki government of menstrual poverty lay hana haidu ko mens ke point of view da system so note down to hope hai ko adu do ni mana haise ko so sida as sigi wari ni ngasi ai si je question oina do phang pa ai ko paikha da ko adagi mo Delhi blast ki mamang November da blast ma tawgibedo Delhi da Red Fort jaka da ko adudugi matang digi paw ni ko sida isa high to kaino harakanda terror incident adugi thokiba incident do adudo kari manam gi thokri na haibdo khangeba ko sidege koina paikha gi da makta lobo yam se kaino harakanda white collar terror haita white collar terror kaino sida talk about incident do sida talk about incident do asembagi di talk about incident do gi happen samlapa ma hairake bako talk about incident do kaina harakanda tasembagi di group se kanana idi tasembagi di group se adugi laiba group se kanano haragadi koigi agu haise ko agu haise sigi terror group se na tohon bane sise al qaeda gi koigi tonganwa branch amani india gi branch amani ko moina kana target tawino harakanda koigi sise kano se target tawai da global coffee chain na koigi global coffee chain na malai ko masigi magi mapu je juice na oebo ko sigi global coffee chain hariba sise sida bomb thajanje bomb thadage bomb langjange na aide suicide bomb attack tawge na tawjabane but tawon sida kadawge harakan sida ngasai gi bomb kano tawriba kangu hai tare ko juice usiki juice ki nupa se haidi nupa se kadawge harakanda juice ki nupa je hatlaga di koigi global da global aide global influence ama pini dana mayam da juice na tawriba smine tawriba koliba mayam sikse si koi yaning de habido phongdok na bagi mawang ni ko adu to taw na bagi mawang da global coffee chain je target tawbane but tawdabu numitu da di ma se red fort to ina tawgre red fort to ina tawgre kaino di matam da nang haudraba kaino haragadi ma do chatpada nang haudraba ko sigi se yawnaba chatpada nang haudraba numitu da ko sido ina tawraga to kreba tasembagi di white collar terrorism haise kari marangi no aina ngasai de white collar terrorism se amni important oina khali se kai gina haragadi usik tawriba terror group ta yaur is a doctor nga ta ne doctor gi group ne white collar ko habedi doctor jin se radicalized to wai tare ko wakhal saran hanba adugumba ko radicalization is penetrating educated class habedi larik phanayam hairaba mi ama sipaw radicalized story kyan tare ko aduduna maram orakanda white collar terrorism se am important oi ko adegi mo sida ka dawga harakanda koigi lone wolf oi bai tare lone wolf attack ne bam sise kaino haragadi lone wolf attack sini yam sathiri se ko habedi koigi bom kari kara lay kholi kai khang da mi yam da be da mi mari manga na taw bai tare ko adugumba attack oi doine kaino hadi moina seasonary se urea ne seasonary bom sabdi se urea sidi
ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ farmer-ꯅꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ RDX ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ TNT ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯝꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯡꯅꯒꯗꯕ ꯕꯣꯝ ꯀꯩꯀꯥ ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯆꯤꯡꯅꯒꯗꯕ but ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯞꯇꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯒ ꯕꯣꯝ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯣꯟ ꯋolf ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯖꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ a job well done ꯀꯣ a job well done ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯒꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯤ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯜꯂꯒꯦꯀꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ खितंग पागदब मचेत खितंग वाली यामी को अदुगी इकोनॉमी पागदब मतेक तो लोशलगदी अय अदुम इकोनॉमिक सर्वे की तौरागे इतर को से अखोगी कइना हाइनी अखोगी इकोनॉमिक सर्वे दा करी क्वाई मेजर ओइना करी हाइगे हारकांदा हामदा सेफ्टी फर्स्ट अना हारबने हाबेदि अखोगी बिजनेस तौबगी साइड से सेफ्टी ओइना हारबने हुजिकति करीदा ग्रोथ फर्स्ट अना अखोगी ग्रोथ तो ओइना फोकस तौरेबा कोई इंडिया की ग्रोथ तो हाना फोकस तौरेबा हानादि कदौरमे अखोगी इकोनॉमी से सेफ्टी ओइना बा हाना खलमने हुजिकति ग्रोथ तो ओइना हाइदि ग्रोथ तो ओइना फोकस तौरेबा को अदगे अमुकसु कदौगे हारकांदा माना स्टेस्टा हाइदि अखोगी resilience हाइना मा लेरमे हानादि अखोइसे कदौबा surviving तौनबगी खतंगी खलमबनेबा अखोगी इकोनॉमी से हाइदि country मैम अमा पोचा योनथोयसे तौनबा मरकसिदा अखोगी country सिसु अखोई इंडिया सिसु कदौबा अखोइसे हाइदि यामना खांगबा कनबा अखोइसे यामना हाइदि मयामना तौनरिसे असिदैस्ता अखोइसे सर्वाइव तौनबा हाइदि अखोइसे हिंगनबगी खतंगी होनरमबनेबा हुजिकति करिदा चेंज तौग्रे मसिगी इकोनॉमिक सर्विसना indispensability अखोइगी कय हाइनि अखोइगी कंट्री से यामना दरकार लेबा हाइतारे को indispensable हाइबादि कय हाइरो हारकांदा अखोइगी कंट्री से यामना आदि दरकार लेबा अखोइ कंट्री से यावद्रगदि ट्रेड अमता यारोइदबा को all over the world से दा अखोइगी कंट्री से यामना इंपोर्टेंट ओइबा कंट्री अमा ओहनबा को हानादि सर्वाइव तौनबा खतंगी होनरबा हुजिकना अमो अखोइ कंट्री से यामना इंपोर्टेंट ओइबा कंट्री अमा ओहनबगी दमक होनरसे हाइबनि को इकोनॉमिक सर्वे सिना तारिबा राइस को हाइदि हुजिक लेरिबा मागी सिचुएशंस हाइतारे को अदुदुगा state government se mana warn stowe state government ta kadauge kari mana warnet for kari ko aidi fiscal populism habidi fiscal populism ina ngara aina so haisa ki bedo populism habidi aidi kai haini koigi popularity he kana bagi damakta like koigi kai freebies natro freebies piba free the antakti scheme ama smile out and be the free the smile pigani no pa the free the smile pigani smile to smile free the pigani ka haraga vote khum bigi culture ama state government na taweba adu the economic survey na chairi eba economic survey na haise adu gumra tawba yaroi sine ba ko haisu ko adagi kadauge harakanda mana sungara koina haigi bido ethanol blending gi sumana ama pangi ko ethanol blending da kari hai mana ethanol blending se मसीसिना कोई एग्रीकल्चर द सोइल लेना सुमाना हाइरमे एग्रीकल्चर द अदेगी अंगांग सिंग द स्टूडेंट सिंग द सुमाना करी हाइरमे माना को कंपल्सिव स्क्रोलिंग से सिसु
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯤꯡ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯟꯖꯟ ꯔꯤꯜꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯠꯂ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯁꯤꯒꯤ ꯈꯔ ꯐꯦꯛ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦꯕꯀꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯒꯦꯕ who made this ꯀꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯀꯣ introduce ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯀꯣ introduce ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ finance minister ꯀꯣ finance minister ꯇꯧꯔꯅꯤ but kanana ꯁꯦꯝꯒꯦꯕ who ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ kanana prepare ꯇꯧꯒꯦꯕ prepare ꯇꯧꯕꯗꯤ kanana ꯇꯧꯒꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ kanana ꯁꯦꯝꯒꯦꯕ ꯀꯣ kanana ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ department of economic affairs ꯀꯣ finance minister ki department of economic affairs under the guidance of CEA CEA haydi kaino chief economic advisor ko huzi akhoi chief economic advisor se kanana oiri huzi kano se kano da Anantha Nageswaran ko Anantha na du khangro ya SSC ki satra ki oini si se phajalo ba yai ko kanana introduced kanana puthokpa finance minister na parliament na puthokpa kanana prepare tauba department of economic affairs na adu kanagi makhada chief economic advisor ki makhada ko aduduga kadoga harakanda ko kanana present over introduce or present haisu present over kanana present over parliament of finance minister ko yani ko sisa ko aduduga akoina sigi terms khanba yabadi kaino harakanda ngasai indispensability haiba sigi terms khangba yaiba ko si paikha gi oina yamna mains gi oina yamna important oini ko habadi akoi gi economy se kaino indispensability da ontara ko and also akoi gi kaine fiscal populism da yamna depend tawdaba state government sing ko aduga growth first haidi akoi india gi growth oina focus tawba ko sigumba mana AI ge maram da economic service ne AI ge maram da yam hairabani ko adu du su example ya ado ai class tawrakini ai youtube course kano tawrakini adu ita mo yimina se ko pulapna economic service ke adagi stay the course ai sina mo karino mo yeng se ko stay the course ai se karino hairagadi koigi equity gi koigi UGC gi ko University Grants Commission gi magi koigi kai haini rule lama ka mana rule lama ka phonge rule se yamna lanba rule oi bai tare ko adudana maram orakanda koigi haidi rule amadugi rule duna maram orakanda hose protest kari kara me ama tawdana ka tawridana ko rule do na maram orakanda adudana hose protest rule do rule do da kari dana mana lale se haidi se rules gi maming do promotion of equity and higher education institution and rule haibani ko adugi rule do haidi mana putopa rule se da kari yawge da ai haina hairake ko haidi definition da aikoi gi kadoga harakanda caste based discrimination tawba yade na man hayo ko discrimination caste discrimination se tawba yade haiba aduduga makhada panba matamda kadoga harakanda SC ST OBC katang palle general se pandaba hai tai asisina takpadadi kaino harakanda kariguma nangse general category gi mi ma oiraba aduga nangi university kaba matamda nangi general category gi mi oisara taragasu adaida ST natraga OBC gi mi amana or any nupa mana natraga mi amana nangonda discrimination tawraba nangsi general category oida taragasu adoi taragani masigi rules ki matungina nang wakat pa yaroiba rule da yawde ko
adudunida magi defect number 1 ama lereko number 2 suba defect na katoga harakana false complaint gi koigi karigumba aikoina complaint ama UGC da natraga universities aikoina complaint ama tawre kalose false complaint ama tawre complaint se tawa matamsina aikoigi karigumba photo false oire complaint tawa matamsina false oire whatse haidi aina complaint tawre se seran turan complaint tawreba ko seran turan complaint tawdagi haidi kano tawba haitare akoigi punishment phangba haitare ko false complaint se tawbagi punishment phangse hana di yaurame basi punishment phanggadabani haina hana yaurame ba hujikti yaudre basi punishment adu false complaint ki matana punishment amo yaudre adada editor se nakpak tai ko editor se na mana kari tawge harakanda editor se na masibidi support tawe mana editor se na ko masibidi support tawe I support this but masisidi mana support tawdeba protest tawrise ma support tawdeba karigino haragadi false complaint se punishment phangni hai taragadi chilling effect thokani sine ma haise ko chilling effect chilling effect se I kanom haisarake ba chilling effect se ki koigi khuda moina haise nang se student ama oire ko university da tamba student ama masi se nang sina discrimination se ure ba discrimination to ba am se discrimination se nang ure ba ko u ba sida nang na complain ama tawdoi de ba complain ko complain taw ba sida kadawga harakana complain se taw taragadi karigumba complain se lale ko wrong oire hai taragadi nang se punishment phangdoine ko punishment phangdoine ado punishment phangane harabni na nang discrimination se ura su nang complaint se tawgitra tawroroi adu du chilling effect ko nang na complaint se ura kanda complaint tawninga su tawdabado adu du chilling effect ko kaino haragadi akoigi chill tawra laiba habani ko aidi yengaga dum kana tawraga laiba hai tare ko adu dunne aidi karigino haragadi nang punishment phangba yai kaigumba nang ki complaint do lalam taragadi aduna chummi lali khangdabida ai complaint tawningde na tawdabai wari ni ko aduduna punishment lauthokta se kashu kaide false complaint ki punishment lauthokta se kashu kaide ko CCD chummi sini editor na haise aisu yani ko kaigumba false complaint ama tawbagi punishment phangne hai taragadi ai khoisu complaint da tawningaroi baduna chilling effect lakane ko but akoina punishment taw punishment pigine pigine kayam haidra taragadi o hujik sigi rules da di haide ko ado adi sigi rules se chummi sini ina ni haide sigi marakta protest ba adi false complaint ki tamakta punishment phanggadabni haibagi protest tawbasidi tohaning di sini ko hairisi ko adi yam phasaba pot amani editor irabis ko adugi matangda editor na adugi matangda news atopa su mayam yauri ko makada sigi UGC gi singa matangda next akoigi still gi pawa ma adi editor sigi editorial gi pawa se yam phasai ko akoigi India da akoigi India gi still se kamai tawge habitugi data khara mana pirami ko still se kari akoigi still se akoigi India gi the cornerstone of kari haiba cornerstone of kari of India's growth India's growth sigi matangda India gi growth ki cornerstone en haiba khamba still se yamna chawba still na role ama loramani ko kari marang ya hairino ai harakeba ko akoigi current adi akoigi current production hai tare ko adi akoigi current production se 125 million tons per year oil ko approximately adi still produced was ko India ko kay tasebagidi akoigi production se 400 power more than 400 million tons ko million metric nate ko se million oide m aso so m aso
ko million ton per year oizakadabaneba adubu husik puthoise 125 million adu still se akoi di yam puthoe India se India gi still se yam puthoe but tawadabu husik sigi no pasan hire se India se green steel puthokpada oina matte haidi akoi steel ni yam puthoeba adubu green steel oina puthoksin hais ma hais second pass hais sanjip pols na hais kaino green steel oina puthoksin kaino ara ke green steel se akoi India na maming thon gibne India na maming thon gibne 2000 ya 2024 da India na maming thon gibne green steel lai se kaino ai define tarok ke green steel what do you mean by green steel green steel si yam important oi ko koi exam prelims ki oina di yam important oi green steel le chi kaino hara kanda koi na karigumba steel production ama taw matamda ko steel production da karigumba koi se less than 2.2 tons ko 2.2 less than 2.2 tons ko 2.2 tons of carbon dioxide emission tor haibedi carbon dioxide e hai se kaino carbon dioxide emission hai ni ko emission ko akoina steel production da ko steel se kaino 1 ton gi steel puthokpa matamda 1 ton gi steel puthokpa matamda less than 2.2 tons of carbon dioxide emission tawraba adoi taragadi madudubu aikoina kai ko ga harakanda green steel ko haibdi steel se puthokna ba hona ba matamda koi carbon dioxide yam puthokte do ta ini ba ko green steel hai na steel se green masugi steel do nati ko ai hai sa steel se puthokna ba ai steel se puthokna hona ba da koi mai tha dana se ka hai ni steel se mix taw toine alloy ni ko steel se ado asi je saba matamda mai tha dana mai aluminum haptana iron haptana adugumba mayam ama taw toine ba but asigumba mayam ama tawbase si carbon dioxide se yam release toyeba adudaida kadaga harakanda 1 ton steel hai tare ko finish steel hai tare finish steel aba pathona khona matamda koi se 2.2 tons of carbon dioxide emission se sidigi less than tawroba dai taragadi green steel kawrani ba ko aduna green steel joina puthokisina koina puthopagi gambagi capacity di 400 million ton per year puthokpa ngami batawadabu akoi puthokpase husik ki oina di 125 million tons puthoi ado puthoi se akoi yam puthokpa ngami ado puthoga akoi yondoi ni ba ko adi atopa country da like European Union daga husik tawnari ba trade tawnari to adu daga yondoi ni European Union daga yondoi ni atopa country atopa da mayam da yondoi ni ba adu yonba matamsida koina green steel oina yonsi ma hais green steel oina yonsi akoi ni yonba matamda chumnagi steel yon gupsi green steel oina yonsi ko green steel oina yon taragadi yam phani sini ko mana si haira ibagi maram sisu maram layeba khamba karigino haragadi akoi gi sta akoi India se husik kadawe COP30 koi gi conference of parties COP30 skrai da pangthokani Brazil da pangthokadabasida akoi India se saruk yaduri ba ko adudaida aikoigi oina tonganba akoigi NDC haina NDC haina ama puthokani ko COP30 bu ek pallaba NDC se dum ninjingo NDC habiti kaino nationally determined contribution sisi yam important oi ko nationally determined contribution hai se kaino koina carbon dioxide ke nigo se carbon dioxide emission gi ni ko carbon dioxide emission gi aikoina carbon dioxide emission se akoi emit tawbase yam chang handahangani haibagi akoigi kana certificate kumbane aikoi handahangani haibagi my promise kumbane NDC aina ai carbon dioxide yam puthokjaro haina sign yana cheba sign tawba akoigi promise amane ba NDC haris NDC se akoina karaida COP30 da puthoktoine Brazil da pangthoktoise da ko
Brazil की Belém दा पांथोक तबा COP30 से NDC से पुथोक तो देबा अद कार्बन डाइऑक्साइड या पुथोए ना आइना प्रॉमिस तौरेबा अदोय तारगदी प्रॉमिस तौरबनिना अखोयगी स्टील प्रोडक्शन जिसो अखोय ग्रीन स्टील ओइना पुथोसे कार्बन डाइऑक्साइड पुथोक तबिदा पुथोकपा स्टील ओइना पुथोसे मा हाइस चुमद्रो आई प्रॉमिस अमसु तौदोरेबा COP30 दा अदोय तारगदी अखोयगी स्टील प्रोडक्शन जिसु प्रॉमिस तो यावहलजिसि कोई कार्बन डाइऑक्साइड याम पुथोए हाबगी प्रॉमिस तो दा अदुम यावहलजिसि को अदगे मो माना ngasai sida aina su sida haidra EU da yon baina EU da koi gi CBAM maina ma lei CBAM hai se kaino CBAM hai se kaino carbon border adjustment mechanism mana hai se kaino akhoi gi sigi karigumba aingonda pochai se yola ba khuda maina sigi indiana still se EU da yole khalase ba indiana kadoba indiana EU da indiana EU da still se yole khalase ba ko still se yole khalase sol toreba ko EU da leireba leiba matamsida still se yamna dirty oi ba habiti ngasai gi green still ko manatrab yamna carbon dirty oi ba habiti carbon dioxide yamna emit torab carbon dioxide yamna emit torab adoi taragadi India dagi EU na kadogara kana magi tax thamjalakane tax mayam of tax yam saw tax am thamjalakane kaino di nang na yolaiba still se yamna carbon dioxide yam yawba kanoni masigi tax se kana gi through dagi thamak toina haragadi sigi CBAM hypes dagi thamak toine CBAM na haise kaino noina kaigumba poche akoida yolakpa yai kasu kaide bataboda bu carbon dioxide yam puthoga semakpa carbon dioxide yamna thadoga semakpa pot oi taragadi akoina madudo 30 product ne haigani aduduga maduda tax yam thamjingani sine ba haire isiko aduduna CBAM sisu laktorabadina ko sanjib bol na haise kaino akoi putho asi karina putho asi akoi green steel se putho na bokona matamda akoi carbon dioxide yam thadokum si sine carbon dioxide yam thadok tabida tawsi sine ko adoi taragadi green steel se kamaina puthokani kari daragadi puthogadi akoina carbon dioxide yam putho haragadi akoi yam lei ko natural gas sizinaba yai ko natural gas sizinaba yai adagi green hydrogen sizinaba yai ko green hydrogen fuel sizinaraga puthokpe adoi taragadi carbon dioxide puthokpagi chance yam nemani ko aduduni ma hainingse ko yani na khale sidagi aidi atopa kaisu kaina temporary ba yaude ko terminology da aingose haige bedo terminology da term kra lei like lock in effect kana ko lock in effect kana lei lock in effect kana sile samana pan ba hai tare ko lock in effect ai se kaino apetang yeng se ba ko lock in effect ai se kaino ara kanda koi gi nang se car ama leireba car ama ko car ama leireba car ama leiba matamsida nangi car se diesel na sema car ne diesel na sema car ne diesel na sema car se kadoga hara kanda car se leira kanda government se na kari hara ke hara kanda diesel na leiba car se sahi after 3 years hai tare ko 3 years ki matungda government is file out thoreba biodiesel nataba car gai loina mak kakthale magi chen bam tayar hoina haigale nang car di leidoi deba car di leira kanda kadore lock in effect lock toraga leige baga chapana doine chum roi haise car di leide leisaba adubu diesel na chemba car oigadabani ba car diesel se hap kadawne ba adubu government ni kadore biodiesel khatang na chen gadabani haigale doi taragadi nang car do thauba yagidro yararoi ba asisibo koina lock in effect kaweba khambra lock in effect se am tawrak toreba hojik ko karigumba akoi India da still yam buthoeba still se puthoeba adubu akoi se green loiba green still se puthokpa ngamda taragadi leibi na ba mi leira roiba aidi EU phange dirty oi taragadi tax yam lawne hare country atopa phange akoi di COP30 da sign tawna gre nangi amot ba still nangi carbon dioxide yam puthokpa still do akoi pam de khote haire eba toi taragadi
ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯛ-ꯏꯟ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯂꯣꯛ-ꯏꯟ ꯏꯐꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯤꯜꯗꯣ ꯃꯤꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎꯕꯩ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯥꯡꯒ ꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔ ꯇꯣꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯛ-ꯏꯟ ꯏꯐꯦꯛꯁꯦ ꯇꯧꯗꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯨꯕ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ 27 ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ 27 ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ constitutional court ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯨꯝ SSC ꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ 27 ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤꯀꯣ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯗꯣꯏꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯀꯣ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯗꯣꯏꯕ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯂꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯕ ꯂꯣꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯂꯣꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯣꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯕ ꯌꯦꯁ ꯅꯣ ꯅꯪ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯦꯁ ꯅꯣ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯌꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯣꯔꯤ ꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯇꯣꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯏꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯕꯥꯏ ꯋꯥꯔꯗ ꯏꯟꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤ B ꯗꯥꯏꯁꯤꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯏꯟꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯩꯀꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯁꯦ ꯆꯠꯅꯩꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯑ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯍꯧꯀꯣ ꯖꯁ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯈꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ UGC ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯅꯝꯕꯔ 15 ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯈꯣꯠꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯩꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ UGCꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ UGCꯒꯤ ꯔꯨꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯔꯨꯜꯗꯨꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯀꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯇꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯇꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯇꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯦꯜꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ
complex neurodevelopmental ko complex autism se autism se koina kai hai na sai nei har kanda ASD hai badi kai no koi gi autism spectrum disorder hai ko spectrum hai ko autism spectrum disorder complex neurodevelopmental condition ne ma se ko kai no har gadi ma se akoi gi haksang ne yar brain se misi develop tawrakpa matamda soi bai tare either pot sai khara dana jin khara henjalakpa jin khara na walakpa adugumba taw bai tare ko adugumba genetic disorder ne genetic disorder direct so haiba yade like 80% to 40% mo khatane genetic disorder or say like akoi gi genetic disorder oi taragadi mapa mama gi chin dagi macha da lakadabni ko but lack tab su yawe ba ai bedi mapa mama se ASD ke em ta na da bai tare ko adu duga macha dagi direct mutation tawraga mutation tawda soi bedagi lack pa yasu yawe ba ASD se ko adu duna direct ma se genetical disorder ne direct hai pa su ya de but tawda bu koi ki brain gi cell se da sok pa gi ni ko asi se ka dog ha kan da stem cell therapy na ma thole stem cell therapy se tawra kan da autism se fahalle na hai ne kam autism se fahalle ko autism se cure tawe asi se supreme court na thik jage bai wari ni da supreme court na thik jale bai maram ni kari gira ha ga di koi cure tawe ha se hai ba ya de cure tawe ha se scientific proof lative ko adu duna ka dog ha kan da autism se na ba mi do autism na ba mi se na mai gi permission hai di kai hai ni stem cell theory se tawraga cure taw biro aina permission pira ab haw da ne autism se thing duine permission pira ba ya de ai di kai no autism se pura cure taw hai ba se supreme court na thasa de ko supreme court na ka dawe autism hai se pura cure taw hai se stem cell theory tawraga pure therapy tawraga pura cure taw hai se thasa de ba du na supreme court hai se masi se thingjan gadabni sini ko stem cell therapy ai se thingjan gadabni even permission pira ba da taw ya roi sini bu ko adu ne man hari se ko supreme court na kai maram gi no hara gadi ma di complex yam oi ha di phana ba hona ma tam da khoi gi jin gya da ma solo ka dise jin je asuke yam gre ko even 4000 jins ki mathak ta sorak te ne masi se stem cell therapy to ba ta ko stem cell therapy to ba asuke wa ba thabak ne ko adu na yam na di kai hai ni ngamoi da ba impossible oi ba task so oi doi ne ado autism se phani kai na da ka hara ga sig stem cell therapy se to ga phani kai na da ka hara ka da hekta paisa di am sang ba po ne ba paisa yam sang ba su po ne ba adu na mi mama pa da yam thaja hal ga taw ya we ko hai di ma pa da phani nang na sa da swai to re di du gi ni ko sidaista scheme ama maming palame jal jivan scheme ai se kaino adu to explain tau ge na isi se idi sigi ni se important way na khansabra gi wai ni ko ai di jal jivan scheme ai se kaino adu do ma hana amtang ai explain tau ke bu ko sigi scheme se kaino hara kanda sigi scheme se har gar jal hai ba ko aphaba ising ko aphaba ising 55 liters ki ising se ko 55 liters ki portable hai ba thakpa ya ba hai ni ko portable drinkable water ko portable water per person amagi per day ko no mada mi mada ko 55 liters portable water phangan bagi scheme ni se har gar jal hai se ko har gar jal hai se masi se karam kari gi makha da lai ga ka da jal jivan scheme gi makha da lai khamba mipum khune ma ising phangan gadam ne ha bagi makha da lai gan tai ko asi se ka da ga hara kan da khoi gi mana husi phau gi oina data khara mana phile da pyramid data se yam important di oide tawada bo khoi gi mana data khara pyramid like 98% di husi take water phangi ko khoi gi 98% of the rural gini ko se rural gini ko
rural area gi ni ba 98% of the rural family di phang nge tap water lai re aduga moi di phang ni do 76% khaktane ba ai di koi gi regular oina phang si chang nai na phang ba se ko aduga clean oi bu oi ba se na aduga masai gi 55 liter do 55 liter phang ba se enough oina phang ba se ko 76% mo khatane ko sada around 24% nabadi asi se phangdri ko regular oi ba clean oi ba enough oi ba aduna takpadi kai dora hara kanda tap water sarkar di hairi ba tap water sada chama mo ki chang de dum phangye na ko tap water but afaba regular oina ising adagi enough oi ba 55 liters se sab chana phangda taragadi phangye hai no kai kana doino ba kan tare ko aduduni manas de se hairi is ko high tap coverage under jal but ko lower usage and reliability thajaningai oi di cinema is ko thajaningai oi de habduni ko ma hai se ko kyan tare ko aduduni ado hujiki oida koi gi magi sida data khara ponga pasida gi khangma gam base scheme se har gar jal hai se kaino jal jiban scheme gi makha da leibani ko aduga masi se karamba ministry gi makha da lei jal sakti ministry gi makha da lei ko ising gi ministry hai ta adu jal sakti ministry gi makha da lei aduga mana pidri se kaino 55 liter potable water per person per day ko si kada khango yare atai di kai mu ka hai di atopa henzana paru bai kana di ko yani na next akoi gi FPI FPI is kaino what do you mean by FPI f ma hai is kaino FPI outflows at 5 months high of outflow hai bi kaino mapan da sakhi ba ko adi mapan da sakhi ba mapan adi hana paisa yam thadaram ba koi India da ko paisa yam thadaram ba adu paisa yam thadaram do adu do hujik thadadre se ko hujik thadadre se paisa akoi India da koi gi mapalam dagi foreign investor mayam na ko mapalam dagi foreign investor mayam na paisa yam thadare FPI hai se ko adi ko foreign portfolio investment si API se akoi gi Singapore ko Singapore Norway moi dagi yamna paisa Norway moi dagi paisa yam thadare ko akoi India da paisa yam thadare ko India da paisa yam thadare India da paisa yam thadare foreign adune API hai se ko API se kari no on ge hai taragadi FII no on le ko FII ko adi foreign institutional investor ko adi API se foreign institutional investor na thadarak pa paisa do ne ko paisa do moi kana no se FPI se hujik lai se koi gi example khara piraba da ko Singapore gi government adegi GIC ko adegi GPFC kai lai ko ma habedi Norway gi ko si se GPFP guys sigumba adegi like Morgan Stanley Vanguard Group kai lai moi mayam se paisa India da yam thadare adu India da thadarak ko paisa sing se lauthok ki bai ta amu outflow di kaino lauthok ki ko outflow di lauthok ki India da paisa thadaram ba jing do foreign investor mayam jing sina lauthok re mas kari maram ki lauthok re no ha ba do adu du ni ko important oi se lauthok pa ki chang se su ko mate wang ya hujik ya lauthok e ba kari maram ki no reason se kai gi no moina lauthok re ba gi reason se kai no depreciation koi gi paisa gi value akoi gi India gi paisa gi value se depreciation toraga
di paisa koi India gi rupees se hujik depreciation yam tawri dana paisa gi value yam handare dana si depreciation tawraga kari maram gi no moi India gi investors sing lo thok present higher ga di higher se kari maram gi no ai higher ke ba kam akoigi nupa USA dagi nupa ama investor nupa ama le USA dagi nupa ama ko mana akoigi kai dara kana $50 se $50 se India da investor $50 India da investor India ko investor ma is tong na bani ko dollar da ni ko mana investor is tong na bani ko mana to $50 investor yan dai ko India da tong na bani $50 se investor ma je ta se bagi $50 se tong ko tong India da sa pa matam da ma se $50 se kya on grani koi gi $10 hai kala se $10 pa da no ai na ko $10 India da sa pa matam da de koi gi 800 rupees oi grani 800 rupees sorry 500 rupees oi grani India da investor even in ko India da 500 rupees oi grani 500 rupees se mana kadoga hara kanda koi gi investor in BCG selection 900 tong en kalase or natraga 550 tong en kalase 550 tong en kalase base dollar da on to kanda ko dollar da on to kanda kadoga kanda on to am dai sida rupees selection mana thadara pa matam dadi kadoga hara kanda thadara pa matam dadi rupees is smile ho bane $1 ki rupees da sise IT ka bana ho bane IT rupees ka bana ho bane yan tabra adubu bana sise tonge na mana lokthok dai sida di $1 se depreciation tawraga depreciation taw bai ding sai gi paisa gi value handar pano depreciation taw badagi 90 rupees ta $1 se 90 rupees ka bana gre adu dadi मासे सिगी पैसा से ओंथोरप मतलब दे कदरे सिगी पैसा से ओंथोरप मतलब दे $10 बो फाद्रे फागदरा $10 फाद्रे 9.7 something smile लगे $9.7 ओइग्रे यो तोंगे ना मादी पैसा से लौथोक सरी ने तोंगे ना मादी कदोबा तोंगे ना मादी पैसा से लौथोक सरी ने अदुबो तोंगो इरमद्रे tong ena ma se paisa lawthok sabada to more than 9.7 ka tang la eba mangon da di adu tara ga di invest owning da ro khoida habidi paisa gi value se asukematic India gi depreciation to boda mara pora kanda ai khoida investor sing se langning dire kai gi no investor sing se paisa se khoida profit tong ni on se dai sa tong di tong jari ne ba profit se IT dagi 850 den tong jari ne adubo paisa gi depreciation tawra mara mara kanda USA gi nupa du da di tongdre du na mara mara kanda paisa investor mayam se loi chena gare India dagi invest taw da bi ko so the reason do ya nang ko foreign investor sin gi bagi depreciation tawra di dum sin gi ta bani Sri Lanka da akoi gi cyclone November da thokiba cyclone amagi wari ni ko sise wa ada sa husik Sri Lanka ge problem se kai no ara kanda Sri Lanka da husik se loan piri e ba ko kana international monetary fund na ko loan piri e ba but to loan sina pira pa na mara kanda Sri Lanka da koi gi loan se IMF na pira ini ko IMF na loan ge amount around 2.9 billion ko $2.9 billion piri e ko loan adubu se Sri Lanka se husik se singkatna bai na kanu hona jari ko adubu kadoga hara kanda Sri Lanka sida so cyclone ditwa ina ko mi ge pram si ge ni like 649 mi hena si ge ni ko adugi si ge bidna mara mara kanda Sri Lanka se mo burden amo mulai aduna IMF te ge mo kadoga hara kanda IMF ta mo $200 million amam pure Sri Lanka ta yamna haidi
ꯄꯨꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯛꯏꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯝꯅꯦꯕ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ sina short term neba short term habiti loan se sina short term emergency ki puba sina akoi gi economy do sikana bene moi gi economy se kamaina sokhino haidi moi gi economy se balance of payment de gi sokhibani ko balance of payment yamna leitabade gi haitare ko balance of payment crisis BOP crisis tagi moi gi economy se kai haini dollar yamna lei hawda haitare moi akoi RBI so dollar me ama laisalaga thamhawidana ko asiguma dollar me am jingse Sri Lanka da laisalaga tham dauni ba du thamhawda bai tare thamhawda be degi balance of payment crisis la kone Sri Lanka da aduduna marakan da IMF degi pesa 2.9 billion che pure but pu do singbalo jinga da cyclone ditwa na mala cyclone ditwa degi la paduna pesa do kona da degi amuk 200 million amuk pu bane ko yani adu pubadagi hujiksi kari tare moise ade yamna awaba ma mayoknare poverty henjal mai tare ko awaba mayoknare tekesu poteno ibalyao tre na khalles lagi lowest sta mase khabar thank you so much ngasi ni sidalo chalage kona mu thank you ma hayeng mu newspaper